دما مرۆڤ لە ناو ڕووپەلن دیرۆکێ دگەرا مرۆڤ بوویەرن دیرۆکیەک و هاتن و گوهستن بشاشی ji aliyê hîn dîrok nasan ve dibîne. Arman jê tenekirina gotina rastiyê wekû beşdarîbûna Kurdan di Kongerê Versayê a Silh 1919 de li Parîsê. Yekîtiya xwendevan û ciwanin Dîmokratîk Kurdistanê Rojava û bi alîkariya komeleya mîdyaya lîkolînên dîrokî di hola enekesê de li bajarokê Girkêlêgê semînarek pêşkêş kir. Kongerê sala 1919 Kurd di vî kongerî de negihan mafê xwe. بخاصة ركفتنا صفر يا سال 1920 مع أنه ركفتني شكردارا خصوصا چن خلقا شيستو ددوا خلقا شيستو سيا خلقا شيستو چارا إنه كرد بيجين ما في خوا ودولة جواصر خابون بأواكرن داخوازيا ما وكا كمالا ميدياج في وضعينها إنه كرد روج أفاي كردستاني السوري هشياربن في وضعي ده أو تشتوارد صدر باس نبي أوا سال 1919 وداخوازا مش قيادة سياسية كردي روج أفا أف. مەبەست و ئارمان ژوێ لیکۆلینێ دیارکردنا بوویەرێ بە تەمامی ji قوتابی و سیاستمەداران را دا ببە سەرپێهاتیەک بۆ یەکرێزی ئەگەلێ کورد دەما پێشدا بڤان گوتنا ڕۆنی محەممەد بەرپرسە یەکیتیا خوێندەوان و جوانە دیموکراتی کوردستانی ڕۆژئاوا نەرینا خوا نەرخاند. تشتنی گەلێکی باڵکێش هەبوون تێدا سەد ساڵە نودا یا سەد ساڵە نو بژن سەد ساڵە کوردایە بە هێشیاریکیش بدن سەرکردایەتی کوردی وێ ڕۆژاوای کوردستانێدا گۆمکار بن ئەو شاشتیە 1919 2020 تکرار نەبن جنێفا ئەن چ مؤتەمەراتێک گۆچی دیامە ئەوە کە محاوەڕی کوردی یە دانوستاندنێت کێ مفای استیفادێ ji dîroka Kurdî bibîne bihtir yanî ev lê herî tişta giring îro mamosta îsare kirî û lê belkişande li ser ew mesela îro weke komela medya îro pispora dîroka Kurdî de her wiha pêtiviye bi rastî jî çend komîteyên û lê pispor ava bin ji kesên akademî îro lêkolîna bikin ew lêkolînê henê jî bikevin berdestê محاورê Kurdî yê danûstandinê dikin. Ji ber û sed salî Kurda derfetek zêrîn hebû ku biba xwedî dewlet û hebûn. Lê wekû diyar bû ji encama nukûkî û neyekrêziya Kurdan di sala 1919 de bi xisareteke pir mezin derdiketin. Lê gelo di sed sala nû de wê Kurd dikaribin mifa û sûda bigirin û xewna yekrêzî û dewleta Kurdî pêk bînin. Berzan Hesên Girkêlêgê Ark.